jednoj epizodi Luka Srbija Folklip. Evo nas u šest epizodi Luka Srbija Folklip. I da, ljudi, danas ćemo igrati sa mojom sestrom jednu strava igricu koja se zove Head Soccer. Neko većina vas za to već čula, a o neko uopšte i nije. I počinjemo. Ajde. Znači, za one koji ne znaju o čemu ta igrica radi, da, to je igrica u kojoj mi igramo fudbal i ima dosta zemalja ovdje, tako da, sad ću da pauziram ovo dok se ne završi ovo preuzimanje. I da, evo nas ponovo nakon kratke pauze, danas ćemo da igramo tu igricu koju sam igrao, tako. Da, sad ćete vidjeti kako se to igra. Ajde, izabrat ću, dobro ti koga, ovo, i idemo. Ajde da početimo. Trebamo da učimo to ispati i ne znam koji god je Srbijenom kanal, on je ovo već snimao, a on je ovo, ovdje će ima nešto mnogo glupi, ono se radi. Šimo samo nema i nešto da radi, nego samo nauti pokaže. Ajmo. Idemo, sa imam. Kroz njega je rošta plata. Oh, ne. Jebi ga. Tako je. Tijel. Jebi ga. Dakle, se sad pobedi. Nije. Opet da nije njegov. Nemojte da mislite da je pobedio. Čuti ti od. Dajmo, idemo dalje. Idemo dalje. Jebi ga. Sad dart. Pokušat ćemo da ugopiti. I evo te jebi se na te. Moramo ovdje se smirimo. Jebi ga se. Izgubio je. Da inače vidite kada je. User pizza. To je rekao.